timu ya Bikorungu Central akabonero kamwe kubihira hari timu ya Western Division kabahwerire kuguma hamutwe gwa group no bonero buna omumpaka za Rujumbura Cup bwa nyuma ya timu zombiri kugwa chikaze ahagore mwahandijo aba Bikorungu hatana bahaya barukore kamasiko kubarukwenda kusinga chikopo cya Rujumbura mwakogu yakiteririreho no kugira ngo eminyeto mugume mushobwire bwo kwikana hagere ikintu cyabahikanisa kandi muhikaniro mu kintu eki productive eki kutereza amagaragani kugira ngo mukore exercise twekabazani nkaba captain shaba abazani bitu kugira ngo tongere mutwane twatakana n'amagomboro gandi agara qualifying shaba kugira abasanzwe Central Western Eastern cyangwa kwatanisa kugira ngo referee twakuza yindi ebyo bikiryaho batebekanisa b'imizano y'amakampani gambarra abambarra corporate club basimire bitongore na za company ezikozere kurungi ahabwo mwaka 2023 aho baziherize biconco omukoro go kusima za timu ezikozere je gubira hari Gongo Culture Center omurembo mbarara aho timu ya Nairobi Breweries erebize zindi bwa nyuma yo gukora kurungi mu mpaka zono mwaka ogu barukutwara ekikopo eky'abasinguzi timu ezindi zisimirwe harimo ya Rugarama Corporates abatwire ekikope cya volleyball TK Motorcycles hamwe na Coca-Cola nazo zisimirwe bwa nyuma yo kusinga ekikopo ecy'ompira gw'ebigere.